Karbi Anglong Autonomous Council kiligahut BJP asong atum kacepahai ponji aphanpura kedamtang aruni phai thongkep arnipen Karbi Anglong arlo Assam Chief Minister along vote ke hang piamai ke padopon asonsi pini den narong pathua klam along nomati pen Mohamaya constituency apharman vote ke hang piamai padopon ada por phai kresia por pen kapang chengpon bangso maya long Mahamaya constituency along BJP asong pen karjabdun abangphu lunsing teron nomati constituency along BJP asong pen karjabdun ji abangphu Ritesh Inghi, MSC Ramsing Tim Muatum, Chitongdut. Oh, Kardom Karbi Anglong live kelang aratum doan. Pinil tum Karbi Anglong live team pen ladak dan orang ke patua klam along sindon matkunil tum Karbi Anglong live team pen dolo. Ladak abang ke Jasmet nomadic constituency 16 nong nomadic constituency lo. Pini abang ke ladak Jasmet dan orang ke patua klam along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alangli labangso MSC non ke bang MSC labangso election labangso battlefield along an se BJP song an se akyong do hutpen Karbi Anglong arar bhan ke pai ponji bhan mate Karbi Anglong government an se second term labangso BJP government ke seng unji bhan alangli tumpini labangso election campaign rally non padupon po Maya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang kaninji pon atengke Karbi Anglong atokano kaching thura saya mo ke claim pon long pameji aphan non Karbi Anglong Autonomous Council kilega hutle thotta pidong apu aphan vote pira Ritesh Inghi rafen lunsing teron aphan pahai pon nangpo pusi ningji pon pidong arjan long vote pikan lunsing teron lapen Ritesh Inghi aphan ongtung vote pinangi kopia ponwa ki pinaya thegangela poino ileto Karbi Anglong ada diglui pen gasong handbrake kapelong pen senglok handbrake kapijunji pen senglok Karbi Anglong atokano sayang dengki dia pha kacing thuramo kapijun pen senglok non ki thurmia me dongphan morai ngamar sai laso kipi kapijir pen senglok asono ice cream di don kapijun dia pha sinaratom pidong larjan long vote piten Ritesh Inghi lapen kelum siteron bhan ongtung vote pineng don malitu Halapu CM Dr. Himanta Biswa Sarma kaninji pon atengke nomati pen Mohamaya constituency aphan nona kimi kadukawe don suri isi ahem tun aphan arunodoi atangka pajir pon thupo pusi ningje pon রাইজে আমাক কৈ আছে যে বহুত মহিলা এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই হয় নেকি হয় নাই আচ্ছা অৰুণোদয় কোনে কোনে পাইছে হাত ডাঙক পুৱাবিলাক আৰু নোপোৱাবিলাক হাত ডাঙক ঠিক আছে এটা কথা মনত ৰাখিব যে অৰুণোদয় এখন ঘৰত এটা হ'ব এখন ঘৰত এটা আমাৰ হাওড়াঘাট সমষ্টিত কেইটা MSC কনস্টিটুৱেন্সি আছে 7টা এতিয়া নমাটি সমষ্টিত ভোট কিমান আছে 19,000 মানে পাছেদি পূৰণ কৰিলে কিমান 4,000 আগত কিমান অৰুণোদয় পাইছে এতিয়া নমাটি সমষ্টিৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ আৰু 1,000 পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম এই অৰুণোদয় আঁচনি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পাব News Report Karbi Anglong Live